Comunidade Aldeia Fatuisin, suku Kamanasa, posto administrativo Suai, município Covalima, halau cerimônia cultural Saubatar, o costume no tradição Loribatar Tudamalu. Prosesu cerimônia molo katuahu cerimônia cultura Saubatar, liana insira depende hareba batar ia tos laran, bangira batar saren mianona, liana insira bolu malu tur ia umalisan, atu decidi lorong convida comunidade, atu tabatar husitos. Lianain beidasi Clementino Amaral informa katak, lorong nebe determina husi lianain sira, lianain bebukar João Sarmento, bolu comunidade husi aldeia Fatuisin, hatais-tais, lau aintanan husi uma, loribatar tama ia sadam Fatuisin, hodi dahur hein umalisan aila sain, aila toban, beifahik bekalau, hodi tama ma ia umalisan klaran, hai molin, hafoin hodi tama liubanain uma sadam Fatuisin. Hafoin lia nain folia menom barenyu sira katak, banghira tama to ia sadan nain, uma Fatuisin, lori batar fulin hitu, lori tudamalu. Hili fali batar nebe lori tudamalu, dame, kair liman dahur bei mau sali, no bei bui sali, durante kalan tolu loron tolu, hodi hein atau simu matak malirin. Oleh amotuk aku atet basira dian. Aban, ita tu saiba taon batar menaik, batar menaik. Nih bukan sawahin mos itu. Soe. Ma atu dianai di rumah itu berbulu itu atau di taman iya romalai na inuman. Yang bahasa udah malu hanya seohinne. Iha sorin seluk representante lianain umalisan lesugatal Bernardino Amaral haktuir lianain halau ceremonia kultural Saubatar depende batar iha toos laran banghira saremianona lianain bolu malu turamutuk marka lorong atau halau ceremonia kultural Saubatar ho tradisaun tuda malu. Saremianona ne ami kumesa turona bolu malu maitur ko haken malu dian batar saremianona. Nah, ita alita pon hoakena siaona. Bol fali fukusia. Kultura Saubatar Tudamalu halau laos tinan-tinan, mai be sira halau tinan tolu tutuir malu, hafoin tinan tolu mai la halau ona.